各位同学，大家好，我是王菲老师，你们今天好吗？今天我们学习第21课。我天天看电视。Я каждый день смотрю телевизор。我天天看电视。下面我们来学习单词 новые слова。看 смотреть 看电视 телевизор 看电视看电视电影 фильм 电影 фильм 看电影看电影天天каждый день天天好看хороший интересный 好看例如电视好看电影好看节目 program 节目我们可以说电视节目好看。我们来学习今天的对话。我天天看电视。Я каждый день смотреть телевизор。我天天看电视。电视节目 телевизор программа 很 очень 好看 интересный 电视节目很好看。好，跟我读。我天天看电视。今天 сегодня 今天的电视节目好看吗？电视节目很好看。Телевизор программа очень интересный。我不想看电影。хотеть。Я не хочу смотреть фильм。我不想看电影。好，我们来复习一下节目 program 节目电脑 computer 上网play on the internet 电视 телевизор 电影 film 天天 каждый день 好看 интересный 今天 сегодня。好，我们大声读。电视电影看电视看电影电影很好看очень интересный电视很好看电视节目很好看天天 каждый день 天天看电视天天看电影打篮球 играть в баскетбол 天天打篮球他天天游泳плавать он каждый день плавать 好Выберите слово 选择词汇例如小海喜欢什么丽丽喜欢什么喜欢 любить 什么 что что 小孩 любит что 丽丽 любит 例如小孩喜欢电影小孩 любит фильм 小孩喜欢电视
小海天天看电视。小海天天看电影。好，现在你们自己练习一下丽丽。Например， 丽丽喜欢什么？丽丽喜欢看电视。丽丽天天看电视。好，2，安娜想хотеть做делать什么что она хочет делать。Витя 想做什么？例如，安娜想看电视。安娜不想看电视。安娜想去идти в библиотеке。安娜想去图书馆。好，我们再复习一遍。Vija 想做什么？ Vija 想看电视。Vija 不想看电视。Vija 想去图书馆。好，我们来完成对话。Закончите диалоги。他的爱好 hobby 是什么？他的爱好是看电影。他天天 каждый день 看电影。游泳 плавать。他喜欢游泳吗？他喜欢游泳。Он любит плавать。Он каждый день。他天天游泳。电视 телевизор。节目 программа。今天的电视节目好看吗？好看 интересный。今天的电视节目很好看 очень интересный。很好看。好，我们读一读。Прочитайте и укажите。看电视 смотреть телевизор。昨天的电视节目。昨天 вчера。昨天的 вчерашний。昨天的电视节目。电视节目很好看 интересный。Телепрограммы очень интересный。中国电影 китайский фильм。中国电影。他喜欢中国电影。Он любит китайский фильм。天天看电影 смотреть фильм каждый день。好，你学会了吗？现在我们来翻译。Переведите на русский язык。这个电影很好看。这个 этот 电影 фильм。этот фильм очень интересный。这个电影很好看。我喜欢看电视。Я люблю смотреть телевизор。我天天 каждый день 看电视。你看电视吗？你看电视吗？ Ты хочешь смотреть телевизор？ 今天的сегодня 电视节目очень интересный。他不喜欢看电视。Он не любит смотреть фильм。也 тоже 也不喜欢。Не нравится смотреть фильм。
他的爱好 его hobby sport 运动。好，今天的作业是看今天的作业是 домашнее задание. Напишите иероглиф. Каждый иероглиф напишите 5 раз. 看 смотреть. 电视的电节目 program 节目。好了，亲爱的同学们，今天我们就上到这里，再见。